Projekt procesa digitalizacije koji smo nedavno započeli je iniciran od strane udruženja Global Digital Heritage iz Amerike. Radi se o jednom procesu koji se naziva fotogrametrija, odnosno gdje se za određen predmet uzima ogromna količina fotografija i onda se te fotografije u stvari obrađuju u posebnim programima da bi se dobio 3D model. Uglavnom je riječ o predmetima iz stalnih postava, dakle iz postava Bosne i Hercegovine u antičko doba te drugog postava koji imamo u Bosni i Hercegovini u srednjem vijeku. Također urađena je i digitalizacija stečaka u Botaničkom vrtu te stečaka i antičkih spomenika koji se nalaze ispred Zemaljskog muzeja. Za budućnost imamo u stvari odličan 3D model koji može poslužiti za neko daljnje istraživanje, proučavanje, a da se sami predmet u stvari što je moguće manje fizički doslovno dira.